Beti genuzanire kaya kana kari gusana. Oh Dede. Begaras, uyu mwana kumenga nta murara afise. Sinzi mpamvu. None utazi impamvu bizindi. No misenta yabyo. Kenda kwa mama. Tana na mwana. C'est anniversaire. Akira. Tu vas téléphoner à son. Dawa mboga wanandage. Akira. Calma. Genda. Ay. Genda. Mashina. Sinzi nanjye ntabwo yabikoze. Leo hari ibintu bishawe. Amanyanya. Ana blesse buga. Hello. Nakuye telefone. Zana telefone. Oya reka. Oya zana ga. Telefone iri mu manga y'akazi singoma kwa nawe usaba gutora telefone hasi. Mubana wamugirete. Papa wazanye keke Josh. Sige keke ni gato. Gato. Mbeza rero. Urugo hari ibintu maze iminsi mbona bamwe batimeze neza wenda umusanga wabyindiriwe bitewe n'iki. Ugiye nyine mama cakumanuka nkoresha ibintu byinshi amafashe ngurazi mbiyonyoko wamusize Beko yigiramo uko ni kuvuga we. Nabesha bose. Akira. Tega muno. Ai. Cuma kare, kamu. Kena kamu. Kenda. Bana. Nagira nganya. Ati? nyine ugiye ku kazi agumanuka nkoresha Itaho ni kurabesha bose. yasinzi kunda kubeshera kandi akansuka kw'amazi y'abantu baje kumuraba agaca mbwira ngo ja mu gikoni gumeyo Sa? Gracias. Ibyo bavuga ni ukuri. Bena nakubwiye usikaye wumviza amajambo mwana akubwira. Ubona ko je muye gufata umwe wanje no ufata nawe cyo mu wano no ufata nawe uko menya bose nabana banje. Ubona ko je fiso iyo ngiso gufata nawe. Si konti. Gracias. Ngenda ku kazi kugira ngo ndondere kugira mubeho neza. Ariko uri kwadusezerana tukireshanya yuko mbwiye ati nubwo wogira abana 10 nzobita uko zokwita abana ni gute haraho umutima nawe kundi Nakubwiye siko une muco kimwe n'umwana wanje so no fata nabi mubona ko no mufata nabi Mihero umwana yiriye umuntu somwana Yabano imbere y'uwo n'umwana wanje ndibaza so umwana uko amajambo akakubwira hari imenga amfata nkuko yishakiye Nibaza ko je nta n'umuvyeyi Yamushirema ya maze guhora Akira tega Yarusoma nyuma nk'ikora Garas
utikubise agasi ndakora ibyo gukomerana nakubajije byose wazananira siko nundi naramureze singuyo mbega uyu ni wazananira sandi we ntiyagiye kumugabo si umwana nk'abandi uwo ni wazananira binasenze abakobwa bangabanga uyu rero wabaye gahata ngaha ari naco bari kirezi ahora bitwara nyo sinakubise umwana atandera ubwiwe ko dusohoka ntunavuga ndavuga nabonye nyine watekereje hari igihe bibaho umuntu asigaye yatekereje ubwo biba bivanye nyine n'ukuntu bimeze nabi ibibazo gusa urabona yuko muri ino minsi hari ubukene rero muri inzu yatumenyesheje yuko twadusubiza inkozi kandi nta vose twari dufite nyine papa tuzoca tuja hehe imana niyihazi none ko atakwezi na kumwe tumuheranye akaba ashaka inzu yiwe ewe mabo abubatse amazu yabo mu gisagara bayaduza umwanya ku wundi papa niyo mpamvu ugize iminsi utameze neza mbona utavuga nomera neza guteka n'umuryango ugiye kukwangara umugore ankoroge mwene inza nkoroge bose bankoroge urumva ari ikibazo ku kazi maze iminsi nyurana n'umukoresha ngo ashaka kuzana abiwabo kandi papa haraheze iminsi 2 utagenda ku kazi narihaye ikonje ko nguvu ko tunarashwanye n'umukoresha umukoresha arashaka ko azana abiwabo je namubwiye ati nta kuntu twofata kampuni tugomba dukoresha ubwoko bumwe cyangwa tugakoresha imiryango imwe kampuni ni inzira yo guhomba ariko wewe ntavyumva none papa tugiye kubaho gute uko tuzoba imana niyibitse kuko buryo umuntu avutse imana iba yamushireho umunsi wo kuvuka n'umunsi wo gupfa kuba tugeze no munsi tukiribaza bacaye we kuba narakureze nyo kuraza yakunteye ukiri uruyoya ndakugwana ni mpamvu yatumye nteba kurongora ari kugira ngo wewe ubanze ukurugeraho ugeze papa dusenge kweri turako imana yodufasha nizo mwana imana ndazi ko yamayishura igihe kandi ndiza inaniwe nizera ko umunsi umwe ibintu bizogenda neza kandi ubuzima bwo gupanga bama batwirukana misi yose abene amazu baduze inzu uko bishakiye uyija muri kwijana umaze amezi 3 ngo ushize ko 7 wamara amezi 3 yandi ngo ugiye kwijana n'5 ubu inzu yahora ku noti 50 ugeze ku mafaranga 150 nituwa mu yahora ku noti 50 umuyumi za kwijana ubu yiri kuri sasa ngane mimi ahubwo na leta irakwiye kuraba kubuzima turabuzi igashiraho ibeye zina y'abapangaye ega nitwe tubihombera abakomisiyonere badukoroge abo dupangiye badukoroge ibyo byose ni ibintu bituremera papa urazi kugira dufashanye ngabo sinzi ni icyumviro cy'uwanje raba umutahe mama basi nawe adandaza ngabo bimubwire buke urazi je ko tutumvikana ko aguma yicaye ngaho none sawa sawa ngiye nkajya muri salo nyine ngiye mfate ibyo birato byanje ubihanagure byose kubera ejo ndashaka gutonda ku kazi uko nubwo biri uko amategeko ari nuko amategeko abantu benshi bayagendera mu mpapuro gusa aravuga yuko buri sosiyete yose iteza gukoresha ibitsina byose igakoresha amaboko yose ariko usanga isosiyete yiharijwe n'ubwoko cyangwa yiharijwe n'umuryango rero ikintu sawa mpamagara
yarasabye